bu işlerinin başında başlavıcı sebebi benim hatınım Nuriye'dir indi. Çünkü her vakitte de bağlarga, mena, Topaş avulu problemaları, Topaş avulunda şunday işler işlisi var, Toğan avulda alavid, Toğan avulda klub yok, mektep diktura, hem başka türlü problemalar deyip her vakit söylep geldi. Ol indi Topaş avulunun hizmet süyüşen, tırış, bulduklu kişileri turunda bir köp tapkırlar Binzele'nin rayon gazetesine yazdı. Köp tapkırlar Respublika gazetesine yazdı. Bu kişilerini muhtap, kişilerge yaxşılık işlevşi avuldaşların, көршілерін, әти-әнисін, оқытушыларını, din әһелләрен барысында күрсәтергә тырышты. Балаларны туган авылга, татар теленә, үзебезнең дингә, мәхәббәт тәрбияләргә тырышты гомер буе. Һәм нәтиҗәсе буларак инде ирек депутат булып сайлангач, беренче наказы итеп, әни туган авылга ничек тә ярдәм итәргә иде. Әни туган авылны таратмаска иде. Шундый фикердә торып, шул юнәлештә эшләрен башлады. Белгәнегезчә, узган ел бит инде мәктәпне ачып җибәрергә ирештек. Берничә ел тик торган мәктәпне анда хәзер җан керде. Төп максаты шушы Тупаш авылында яшәгән кешеләргә һәм Тупаш авылында эш тапмыйча чит урыннарга киткән кешеләргә эш урыны булдыру иде. Бу максатка өлешчә ирешелде. Һәм ул мәктәпне тапшыргач, анда фельдшер-акушерлык пункты, медицина үзәге бар иде бит инде, залы бар иде, мәктәпкә үзләренә кирәк булгач, аеры халык җыела торган урын бетте. Шуңа инде безнең фонд белән берлектә, безнең благодарение фонды, безнең президентыбызның фатихасы һәм ярдәме белән район администрациясының дөрес аңлап бу юнәлештә эшләү нәтиҗәсендә яңа многофункциональный центр дигез бит инде төзүгә керешелде. Һәм менә бүгенге көндә нәрсә дип әйтим, халык бик шат, канәгать. Мин әле менә бая да әйттем, хәтта мин әйтәм, ничә еллар буена моңаеп ятимлектән бер читтә торган heykəl də şatlana kibik. Hayırlı yol, hayırlı gün diledik, hayırlı deyip kötü kişilerine, hayırlı gün muhterem konaklar, cidekçiler, avuldaşlar, apalar, abilar, hem singiller. Bugün biz Topaş avuluna gadigine beyramga tugel, avul için tarihi vakıgaga, avuldaşımız Sayın Apanın onuğu İrik Ferit ulu tarafından tüzülgen ür-yanga içtimai üzeg açılı tantanasına jıyıldık. Bugün bu binaga avul halkı için en gerekli hizmet gösterdi punktları, meditsina yardımı, elimde, kitapxana hem avul klubu urnaşkan. Avul halkı için bugün ikilete beyram. Hazır bugünkü beyramı biz bile kutlar için hem tantananı açıp jiberir için sizni rayonumuzun hakimiyet başlığı Aydar Feslahullah Salahovga beremiz. Hürmetli Topaş avulu halkı, hürmetli rayondaşlar. Rayonumuzda bugün ikilete işlete beyram. Nali yana rayon saban toyu ötkərdik. Bütünümüz jıyılıp, bütün konaklar bilen, bütün tuğanlar bilen dip aytik, bütün rayondaşlar bilen. Saban toyu indi var burada hizmet beyrami. Barımızda bu şehirde tuğup ösken, köplerimiz şu rayondan. Bugün Topaş avulunda indi bu aytkenimçe işlete beyram. Rayon saban toyu bulsa, onları özlerinin saban toyu bugünkü beyramının da beyramı. Avulda medeniyet yurtu, ol medeniyet yurtu, bunda meditsina, FAP, участогы, biblioteka, bütünüsü birge bu avul için, Tatar avul için hamanda en gerekli, halk için en gerekli учрежденияларның birisi.
Исегездә булса инде менә бер ярты ел элек мәктәпне ашып җибәргәндә biz инде менә Салихов Ирек Фәритович, аның әтисе Фәрит абыйлар белән, аларның ярдәме белән шушы мәктәпне ашып җибәргәник, район өчен инде ул бик кирәкле учреждение булып чыкты. Шунда инде сөйләшкәндә ул сүз артыннан сүз, менә әйдәгез әле анда ничектер фатны да карап чыгып, анда булырга тиеш үзенең таләпләре белән фатны каядыр күчерергә дип. Аннан соң инде бер уйлый торгач, аларның фикере белән авылда клуб та кирәктер бит. Давайте клубны да уйлыйк әле дип. Алар үз инициативасы белән шул клубны проектлап, менә башыннан азагына хәтле ярты ел эчендә үз көчләре белән салып чыктылар. Бу инде аларның менә шушы авылга булган мөнәсәбәте, шушы әтисе Фәрит абый инде яшь вакытта шушы авылда хезмәт юлын үткән, Ирек инде шушы авылда үсеп инде шушы авылда уйнап үсеп йөргән вакытларын искә төшереп, авыл халкына, мондагы торган халыкка үзләренең менә шу обещать иткән әйберләрне эшләүләре йөзеннән хәзер инде шушы менә клубны ачу тантанасына җыелды. Ул инде менә шушындай кешеләр булганда, авыл җирендә шушындай җегетләр булганда, татар халкының рухи гадәтләре менә шулай сабан туйлары белән, шушы мәдәният йортлары белән алга киләчәккә дә дәвам итәр. Барыгызны да шушы бәйрәм белән эшләгән эшләрегез изге булсын, изге сәгатьтә. Hürmetli dostlar, bizning rayon hokimiyati boshlig'ining rahmat xotlari da topshiriq kişilerimiz var. Hazır rahmat xotini topshirish uchun sizning oldingizga Salihov Irek Fəritovni chaqiramiz. Alqishlar. Shunday rayon hokimiyati boshlig'ining rahmat xoti bilan Salihov Fərit Mullag'ali yo'li qutlanadi. Shunday rahmat xoti bilan Shoymardonova Ruzila Yakub qizi tabriklanadi. Ham shunday Yagran Stroy general direktori Afrikan Georg Spartakovich chaqiriladi. Hürmetli yetakchilar, rayon hokimiyati boshlig'i sizga bu xatlarni topshirgan ekan. Bizning avul xalqi shundan da rahmatli. Irek o'g'lim, senga she'r yozdik. Rahmatlarimizni aytdik deb, klubimizga bizga ruhi yozib, kitobxona fapta kerak bit. Qo'yan ko'rding, qo'yan bilding ana. Bizning ahang borib jetdimi? Rahmat o'qim. Munda senga avval butun xalq buni kutdi bit. Abi babaylardan duo bo'lar. Rahmat bo'lib senga nur yog'sin. Rahmatlaring tursin mulday bo'lib. Izga ishing elga taralsin. Eng izga tilaklar bilan Tupash avli xalqi. Medeniyet Ministrliğinin o'rinbosari Güzel Ozod qizi Sharipovani chaqirib. Hürmetli Tupash avli xalqi, hürmetli do'stlar, vatandaşlar. Bugün endi bizning ikilete bayram Sabantoy girli butun Tatarstanımız bo'yinda ham Rossiya Federatsiyasida da. Bugün siz bilasiz, butun Rossiya Sabantoyi Ulyan ülkesinde girlab o'tdi. Hem indi sizning için, respublikamız için bugün tag'in bir zo'r bayram. Tag'in bir klub açıldı. 4 yıl içinde biz respublikamız akşasına 181 klub dizildik. Hem indi şahsi akşaga, sponsorlar akşasına 30 klub dizildi. Allah'a şükür şunday medeniyetini kaygırta turgan kişilerimiz bula başladı. Hem indi kunak kişi bu şkul bilen kilmi, Medeniyet Ministrliği isminden, Prezidentimiz isminden bu klubka 100 minglik sertifikat verirge yükseltmiş. Bu medeniyet yurtu. Şundan da medeniyet güzeli bulsun. Rahmet. Güzel azadlıkla bugün sizgine tugay hürmetli avuldaşlar bizning bek ko'p qonaqlarimiz bo'laklar bilan keldi. Ham ruxsat etingiz aytib o'targa. Vagon servis direktori rayon совета deputati Ravil Lutfullayevna Minnixuzin bizning madaniyat o'shag'ina bayon topshirdi. Olqishlar. Rahmat.
Hayırlı günler dostlar, tuğanlar hem konaklar. Eden balasına yaşar için üç bir gerekti. O birisi fizyologik потребностьлар olsa, ikinci material, üçüncüsü o духовный. O elbette o bilim, sanat, tuğanları bilen, dostları bilen, balaları bilen söyleşu. Mine biz de bu yılını 9 yıl oldu, 10 yıl oldu, kulüp bulmanğa oldu. Şu sebeple bu oldu kulüp tüzürge oldu. Kim kübrek vklad kirdi, kim azirek, andi söz yok. Barımız da bir türlü işledik. Biz bayağına aytkanda qorga butkasına butkağına alып keldik. Qoşuqni avul sayeti berdi, üstelini binasının administrasiya, glava berdi, rayonның. Bütünümüz de bir türlü vklad kirdik bu klubqa. Klubni tüzüden gina tugul, ani saqlarga da kerak. Şoňa göre barsı da sizden tura, nişik itip, dürüst itip kullansanız, ol şulay funksionerowet etecek. Biz şoňa bek ışanıp kalabız, siz ana dürüst itip, buduşum kullanırsız dip. Mine bugün mında abiler qarşı algany, sanatni sog'inganlar alar boğulnıqlar bileyim. Boğulnıqlar уже nişik jırlap, deyip, видимо, mında кружоклар da açtılar, mında var biblioteka, biz gazet jurnallar da выписали. Kimning iyinde возможности yok, mında kelip Tataristan yangilıklары bilen ознакомиться ете alalar. Sizge şu bayram bilen tebrik ederge rahmet etiniz, şu jamiyat yurtun açırga ruhsat etiniz. Eydep barışı, yanıp kıyıp yürüyüşü İrek Feritovich bulmasa bu klub şundan da oyakka basmaz idi. Eydegiz, rahmetlerimizni tağı bir kabat alkışlar bile jetkirik. Bu alkış şatlıklı vakıganı avul halkından da bizim sizlenip çıkan kişi bulmagandır. Şulay bir. Kora güzeli hürmetli dostlar, bu avul halkının yüzlerinde nindi şatlıklı, dulkınlandırgıç uşkunlar yanıp dura. Hem indi şu avul halkı isminden rahmet eytirişin sizni kimge birebiz? Mevlid apa sizge birebiz, rahim etiniz. Hürmetli kelgen konaklar, hürmetli avuldaşlar. Barınızı da bugünkü mucizaga teң beyram bilen şın köngülümden tebrik eten. Bu kadar mucizaga teң beyramni bizge bugün Ferit uly İrek Salihov bölek etdi. Avulni bugünkü günde yaşada 3 narsa: mektep, medeniyet yurtu hem meşit. Allah'ın bilgenine şükür. Bugün bizning avulda şularning barысы da işley. Mucizaga teң medeniyet yurtimiz açıldı. Biz ışanıp olabız, hem ışandırıp ete olabız. Bu kadar matur bina boş durmaz. Avul halkına şın-şınlap hizmet eder. Mektebimiz açılganda kelgen konaklar barысы da şu kata idi. Respublikada mınday matur mektep yok deydi. Bugün medeniyet yurtuna girip karagan her bir kişi ete ola. Hatta rayonның medeniyet yurtları da bizning bu mucizaga teң yurtqa günleşirlik, olar bilen şağıştırılık tugel. Şoňa göre şın köngülübizden avul halkı isiminden, kelgen konaklar isiminden, şuşunday matur bölek bizge bölek itken üçün, tez orada şul kadar uyuşturup seletinin güçlü ekenini gördük. Onun kontrollüğü bilen, onun yerdemi bilen, ol bir de ruhi yerdemde, ol bir de maddi yerdemde. Avulubuzda şuşunday mucizaga teң kişiler bulu bizni şundan da nık süyündüre. Hem gelecekte de ona üzüne selametlik dileybiz. Avulubuzның en көрген kişisi bulur, en maktavlı grajdanini bulur, olga tabada. Hem bütün tağın bir tap var. Şuşunday beyram bölek etken üçün zor rahmetimizni bildireriz sizge. Hürmetli avuldaşlar, bizning kelgen konaklarыбыз bir-iki gine cümle bulsa da rahmet sizlere, kutlov sizlere eytip ketik eli diler. Eydegiz sizni birik eli Tataristan Halklar Dostluğu Yurtu'nun devlet учреждениясы direktörü İrek İldus uly Şaripovga. Hayırlı gün, hürmetli milletdaşlar, Salihovlar nesili
Biz bugün bek o'zunchalik ko'rinish kuzatamiz. Har xalqning o'sishida qiziqli yo'nalishlar bo'la. Tatar xalqi Rossiya davlatida har vaqt o'z o'rnini olib tura. Ham bugun da biz ko'ramiz, mana bu Salihovlar naslining nindi barakatli ishlar boshqaruvini ko'rib turamiz. Bu ishda sizning hammangizning ulushi bor. Bu ovul barakatli ovul. Siz shu naslni tarbiyalagansiz. Farid abi shunday ul tarbiyalagan. Erik Faridovich bugün mana shunday barakatli ishlar boshqara. Bu millatimizga xos bo'lgan motor bir sifat. Bir nindi davlat xalqimizni qo'yg'irtmagan chog'ida da biz o'z maktablarimizni, madaniyat ushaklarini tuzi bilganmiz. Ham bugün de bu tradisiyalar davom etadi. Biz Tatariston Xalqlar Assambleyasida do'stlik yurtida bütün xalqlarni qo'yg'irtamiz, butinisine tegiz huquqlar berishga tirishamiz. Hem baribir albatta suyunamiz endi o'zimizning Tatar xalqining shunday ko'ngilli kunlarini ko'rgan chog'ida. Shunga ko'ra o'zimizdan da kichkinagina kuchtanash Xalqlar Assambleyasi do'stlik yurti ismidan biz sertifikat topshiramiz. Madaniyat yurti direktori kelib chiqsin, bir par Tatar milliy kostyumin er-yigitga ham xotin-qizga ruxsat etsangiz biz tegib beramiz. Rahmat, bayram bilan. Alkışlar bile Erik Faridovich bu aşk. Hürmetli dostlar, nihayet mene bugünkü bayramning dulqinlantirg'ich ham kutib olingan vaqtına da kelib jetdik. Şuşu medeniyet üzerine oşu için kızıl tasmanı kiytir için rayonumuzun hakimiyet başlığı Aydar Fesraqova Salahatla hem de medeniyet ministerliğinin orunbasarı Güzel Ozat kızı Şerifovaga hem Erik Faridovich Salihovga topshirilan. Kişinin hürmeti hem kaçın yanında bular. Bu yoğunlaşa zaman şebik motor tüküşengen. Bu farklı motor yoktu. Suyunip duymasın indi. Işıkta oturan alanımızda estağfurullah. Bizim hatlar idi biz. Bu просто не на удобном месте было. Mektepten şu faktan Rahmat Beksoy. Kitaplar mı ne? Neçe kitabın var indi? 10.500 kitabım var. 10.500. Oy ya. Want a big boy. Evet, siz ne kitap okuyorsunuz? Fondunuz kütme? 10.500 değil. Ну, это стандартная сельская библиотека. Даже мына менің тігі кімдір қазір бір шоша енді модный. Бақша темасы не? Пожалуйста, барсы взять телефон. Өзіңіз сатып аласыз. Сатып аласыз кітапты. Все есть. Республикадан келеді. Medeniyet Ministrliği'nde подпискамыз бек яқшы. Подписканы район işleydi. Medeniyet Ministrliği'nde рахмет. Бек зор рахмет Хужага, Айдар Фаслаш sizге, потому что не в каждом районе на подписку и на комплектование библиотек выделяются деньги. Вам большое спасибо. Kitaplar bulsa kişiler Ozanlıkları, meydan, cinsi kıymetli jurnallarına 6 türlü alır. Halk yazılı alınmayıp ozanlıklar bir kere. Mesela Tataristan jurnalları bütün sayılar. В электронном варианте у меня где-то 3000 книг накачано. В электронном варианте. Но все равно книгу, когда берешь, ее читать вкуснее, то неинтересно. Как для информации, Есть
это общение. Но тем не менее, мы компьютерларınız var, интернетiniz var. То есть они могут еще из национальной Я не об этом. Я говорю библиотеки, о том, что сохранить вот эти надо традиции, потому что Для книгу читателя читать отдельный это совсем компьютер, по-другому. потом там есть. А, есть. Да. Вот там еще. Богато живем. Там комнате подарки. Одежда, анда, просто бутпайты. Подарки сама доиграть. Sizga rahmat. Халыкка Yili Faridovga rahmat. Kitobxonalikka rahmat sizga. самый главный невозможно. Bu şirlerin taşlap gitmeyecek, şişme suların içi yeşil, işlem yatuşa, nur